Ay, kempus. Karet pus di bebo. Mereka open bulan. Makin murah. Suntuk di boh. Sini ya. A few moments later. Waspada nih boh. Handphone ini. Halo Waalaikumsalam. Ini rumahnya suntuk pada abang boh. Mereka kempus be. Aduh deh boh. Gue pipe kena merugi boh. Isi kau ya? Ya pas pada ini boh. Bami boh kau nih abang nih kau nih boh. Rumah aja memang kau nih. Boh bang. Salam warahmatullah. Bang Ajam. Ke paten. Abang pakai masker dulu ya. Ngapain pakai masker? Pakai masker, kan ini masih di masa pandemi. Alah, apa pakai masker? Tapi udahlah, abang pakai masker lagi enggak? Apa masker? Abang pakai masker dulu ya. Ya udah, ambil lah. Ya, Finan. 2 hours later. No. Randy Pak. Waduh, Pak Randy kenapa nggak pakai masker nih Pak? Waduh. Jadi Pak Randy, kita harus mematuhi protokol kesehatan. Baik Pak. Dengan cara memakai masker, Baik Pak. menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Baik Pak. Jelas Pak Randy? Jelas Pak. Silakan Pak Randy. Makasih banyak nih Pak. Gimana Bang? Baru keren lagi. Kami personel Kompi 3 Bataran Bogor mengajak kepada semua masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dengan cara 3M. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, dan menjaga jarak minimal 1 meter. Dan tetap hindari tempat-tempat keramaian. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.